Mugushaza imbere, kupendeza kwa mbele, mu mutima, ndani ya moyo. Burya nivyo bica bidushoboza. Hayo ndio yanayotuwezesha Mugushaza ni nyuma, hata tuweze kupendeza kwa nyuma. Kama mtu wa mbele yuko safi, niwe aturongora, huyo ndiye anayetuongoza ivyo dukwiye gukora bibereye ku mibiri yacu, hata yale ambayo anayostahili kufanya kwa miili yetu. Nico nabonye kugira ngo tubegwe neza, ili tuweze kupendeza vizuri zaidi. Sio sababu tunajikoloria, suko twambara izo zahabu, sio kwa sababu tunavaa dhahabu hizo. Oya, ivyo ntibihagije. Hayo hayatoshi. Ariko ukwiye kubanza gushaza, ule ambaye tunayoweza kupamba zaidi ni uw'indani, ni ule mtu wa mbele. Uwo turakwiye gutakaza umwanya iwe, huyo ndio tunayeweza kupoteza muda zaidi yake. Nuwo tuba dutakaje, hata atuupoteza mwanya wose birakwiye ko tuumuha, muda wote lazima tuumupe, kuko nitwatanga umwanya tukimpatia muda mtu wa mbele unayofaa, kugira uw'indani ashaze, huyu wa mbele ajipambe. Yemwe n'inyuma bizogenda neza, nakwambia hata nyuma itakuwa vizuri. Ivyo bibiri nutabijani, hayo mbili usipoyambatanisha, uzosanga uri kurakora ubusa, utajikuta unafanya kazi kwa bure. Uw'imbere aca kurongora uko bigenzi vy'inyuma, wa mbele ukuongoza jinsi utayafanya. Haleluya, haleluya. Twige guharura imisi yacu, tujifunze kuhesabu siku zetu, no muri ibi byo gushaza, hata katika haya ya kupendeza duharura imisi yacu, tupendeze tukihesabu siku zetu.